murakoze hafi igice cya peloton kimaze gutakara kubera acceleration ibaye mu gazamuka ka nyuma berekeza hano mu mujyi wa Huye. Ni ikipe ya NSN ni Eritrea nizo zihanganiye cyane umwanya wa mbere wa hano mu karere ka Huye. Ni Enoch Murbehan cyangwa se Itamar Ainon, aba ari abakinnyi babiri bahataniye umwenda wa AMSTEL uyu munsi mu karere ka Huye nyuma ya kilometero 134. Okay, arabashobeza drone birumvikana amashokesha arobiye wabonye rero ngira ngo yagerageje kwataka ari umukinnyi ukoze ataka kugira ngo urabona ko ageze ruguru y'agare gato ariko barimo baramureba uko bikoze baramugarura gusa iyo umukinnyi akoze ataka reba yatake uyu musore ugereje guca ibumoso aho ngaho agereje gukurikira rero ngira ngo ibindi tugendeze mu mihanda turebe aha mwese mwambutse amaso yanyu hakurya ninde bayigaruye tayari barabyarangiye bayigaruye aho yabakiye wese ubu baramushiriye neza arashiriye aha urabona ko turatangiye gucika cyane batangiye dore turi gucika ngira ngo uri kubona ko baza gukorana mu mwaka wa 2015 kilometero ya nyuma turaza kubona sprint bita ngo sprint up petit comité abakinnyi bake cyane batarenga 10 up petit comité abakinnyi batarenga ameze neza cyane bayejone yamaze gutakaza groupe ya mbere gusa ikipe igomba kugerageza ikamugarura kuko iyo ageze bageze hano iyo bageze ahangaha amayejone atari mu bakinnyi bane b'imbere biba ari ibimenyetso bitari byiza. Byaba rero byoroshye cyane kuri Enoch Murbehan, ni umukinnyi mwiza cyane umwe mu basipurita neza b'abanya Eritrea, byamworohera cyane kuza gufata iyi etape. Mayejone ari gusiragoringa cyane ekipe Enoch Murbehan rero ageze muri piste itari nziza ahantu hasa nk'ari makobo ugere yatangiye sprint arimo asoza bita bipa. Ni mu gihe kandi umukinnyi wa NSN we yaramaze kubona ko Mayejone we atameze neza ayifata ibintu mu ntoki. Photo finish cyangwa se vare mu magare niyo buze gusobanura the winner of stage 2 bityo yaranganye umukinnyi wa 42 umunya NSN development team nawe ni Marty Soriano Pau. Soriano rero bishoboka cyane amahirwe 80% ko ariwe ufite etape ya kabiri ya Tour du Rwanda, nyamara siwe wahabwaga amahirwe mu ikipe ye, siwe muri deri w'ikipe mu gihe nyine Itamar bishoboka ko udusozi twa turimo twagiye tumukora mu mavi. Aba rero mubona abantu ugire ngo nuko bananiwe baba bakoreye akazi bagenzi babo, abagabo barakora muri kilometero za nyuma. Dore umwana rero wibuye ruhumuriza yewe yatambuka Ethiopia abasore bo mu ikipe ya Afrika batambuka. NSN ikipe uko biri kose itwaye etape ebyiri zikurikirana. It's back to back for NSN, subject to confirmation. Turindiriye ko badukopirima ariko muri rusange bikomeje kugaragara ko nyuma ya 2019 nta muntu uzongera gupfa gutwara etape yatugiye hano ihuye bitari kuri sprint. Makipe yarakomeye kera umukinnyi yashoboraga gukubita atake irubona akaza akajya hano wenyine, umukinnyi ashobora kwatakira
ku Karambi bavuye Rusizi akaza akatsindira hano wenyine ariko bisigaye bisaba muri kugira ngo tubone umukinnyi utsindira etape yavuye hagati rero ya Enoch ndetse na Soriano abantu bari ku ruhande